салом рафиқони меҳрубон, барномаи ногуфтаҳост. дар 2 соли охир коронавирус тавонист инсонҳоро аз ҳам ҷудо кунад. мардум инзивоталабу гӯшанишин шуданд ва тавре шуд ки гӯё ҳамин коронавирус, ҳамин вируси кӯчак инсониятро мот кард, инсониятро мағлуб кард. хуб, то ҷое агар мағлуб карда бошад, вале дар як ҷо коронавирус худаш мағлуб шуд. ҳарчанд инсонҳоро аз ҳам дур ҳам карда бошад, инзивонишин ҳам карда бошад, аммо меҳри модарро натавонист аз дили инсонҳо берун бибарад. зеро меҳмони барномаи мо нафаре ҳаст ки модараш мариз шуд. маризии модараш ҳангоми ба коронавирус гирифтор шуданаш шиддат гирифт. модар қариб ки аз байн биравад. дар ҳолати хеле вазнин модарро ба беморхона бурдан бистарӣ карданд ва модар дар барзахи маргу зиндагӣ қарор дошт. табибон ба писари ин зан иҷоза намедоданд ки ба назди модараш бидарояд. ман чаро гуфтам ки коронавирус меҳри модарро мағлуб карда натавонист? зеро ин бача, ин фарзанд, ин ҷавон бо исрор аз табибон талаб кард ки иҷоза бидиҳанд то ба назди модараш ба утоқи ҳамон беморхона бидарояд, ҷое ки модараш бистарӣ аст. вале табибон рад карданд, нагузоштанд ва баъдан худаш омад ба назди табиб гуфт ки ман забонхат менависам, агар мурдам шумо ҷавобгар нестед ва агар зинда ҳам бимонам сипос мегӯям бар шумо, фақат ба ман иҷозат бидиҳед ки ба назди модарам бидароям. аз ҳеҷ як коронавирус ман наметарсам ва мехоҳам модарамро бубинам. билохир бо исрори зиёд, бо дархости зиёд ба назди модараш даромад. ин ҷавон комилҷон зарипов аст, фарзанди ҳунарманди шоистаи тоҷикистон қобилҷон зарипов. комилҷон, дуруд. ташаккури зиёд акаҷон. барномаро як нав ғамангез сар кардем, не? алака бовар кунед, қасам мехӯрам, дилам дар тапиш аст, чун лаҳзаҳои бисёрам вазнин буд, лаҳзаҳое буд ки фақат дуо мекунам ки ягон модар дарди сарро набинам. ман комилҷон саломи ҳамаи мухлисонро, ҳамаи муҳоҷиронро ба шумо мерасонам. ташаккури зиёд. ман низ саломи гарми ҷӯшони худамро аз номи худ, аз номи аҳли оиламон ба шумо ва ба кулли подписчикони шумо, ба кулли ғарибон, ба он нафароне ки моро тамошо мекунанд, ба барномаи шумо ки дар як муддати кӯтоҳ тавонист ки тамоми сомонаи интернетӣ, чи инстаграм, чи ютубро ба таври дигар гӯем, яъне кафон, дар чандин барномаи шумо ман ашк рехтагӣ ҳастам. гарчаде ки хандаам аст, лекин шумо метавонед ки чи ҳунарманд, чи шахси оддӣ, чи соҳибкор, кадоме набошад, мот кунед. аммо медонед комилҷон, ин қиссаҳои бофта нестанд, охир аз ҳаёти мо ва шумоанд. масалан, қиссаи ба коронавирус гирифтор шудани модари шумо, ман фаҳмидам ки хеле душвор пушти сар кард ин маризиро модаратон. чанде пеш падари шумо меҳмони мо буд ва ашк рехт вақте ки ёдоварӣ шуд аз он рӯзҳои сахт, яъне сояи марг дар атрофи хонадони шумо буд. яъне хеле душвор буд барои падара? албатта, на танҳо барои падар, барои ҳамаи мо фарзандон. чӣ тавр шуд? чӣ тавр ҳама аҳли хонавода аз чанги коронавирус раҳиданду модар ба ин мушкилӣ натавонист ба осонӣ раҳоӣ ёбад? 18 июн буд фарзанди дуюмам ба дунё омад дар хонадони мо. муборак шавад. ташаккури зиёд. усмонҷон номашро гузоштем. шодӣ болои шодӣ буд. ман аслан аз падарам бисёр вай будам, нигарон будам, чун бо мардум ҳастем ва ман шахсан ҳаволаро танҳо ба худо месупорам. ҳар чӣ ки аст аз ҷониби худованд аст. баъд аз 27 июн модар касал шуданд. 100% ҳамин гриппе ки аст, ҳамин гуна шамол хӯрдам мегуфтам. ҳамаилаш гуфтам доктор барам, мегуфтам не, ба камтар тарс доштам.
2-3 روز تواوت کردن دکتر اومد به خونه‌مون دیدم گفتن نه این از اون کسالو نیستن و نوشتن مواد کاپل رینگر الکی گویم تقریبا 1 هفته گذشت که بدتر شدن و بهتر نه بعد 1 ساعت خستم که الکی مدار نیست از گپ موندگی هستن برداشتم راست به شفاخانه شفا آوردم ما مادر رو توموگراف کردیم و در همون نشستگاه شدگی بودن بعد از آن مادر رو گفتم که مادر خیلی نغز است خوب است من نگفتم اولو اوست گفتم میفهمونم نترسم گفتم که خیلی وای خیلی انشالله نغز میشی گفتم نگم مشکلی نیست خدا خواهد همش نغز میشد گفتم تو باید خوب کنی گفتن وای روزی بود که دارم شفا خون وای شفا با خوب کنن لیکن گفت که در همین جا من گفتم که نه گفت که کجا با من گفتم که در اینفکسیونی ظرفشون بعد خندید و گفت که کرونا ویروس شده من گفتم که این اولش است یگان مایده زیغ نشو خدا رو به دست گرفتم میگذارد انشالله ما سری وقت آمدیم انشالله که همش نهضم میشد و همون اینفکسیونی ظرفشان در اومدیم دکتر رو اومدن دیدن وقتی که دکتر رو دیدن که گفتن چی کار رو انجام دادیم گفتن من برآوردم همون روی خط دارو رو گفتم همین رو گفتن که همین رینگر ضرر کردگی است باید نمیکردم گفتم خیلی من دکتر نیستم دکترشون اکای آزار بودن که من از زمین تا آسمان اکای آزار از اکای خورشید جان از همه اون دکترایی که در همونجا بودن خدمت کردن دکتران گفتن که یکم درجه هر آنچه که از دست ما می آید ما میکنیم تنها لیکن خدا است اول روزای اول وزنیم بود میگفت مرا برو اینجا مرا برو از اینجا میگفت لیکن من با خدمتی از همون فراشی که هست در همون بیمارخانه ظرفشون تا همون کلونشون من دست بالو کردگی هستم علاوه خصوص در همون خدمتایشون در حقیقتا زحمت میکشیدم این همش بیرون از وای است بیمارخانه از ما گفتن ای برور و اینجا با میتارد و در حقیقتا خدمت میکردن خدمت یعنی همون طبیبی خودشون نشون دادن هر چی که عادتشون اومد میکردن بسیار وزنین بود حالت مادر وزنین بود گفتن که عموما ساتورات من فقط با دکترش هم صحبت می‌کردم اول با ساتوراتش 50 فرآمدگی بود الکی یعنی همون نفس کشی روی نفس کشی در 50 فرآمدگی بود خلاص میگفت مرا برور از اینجا چون خیلی آدمو میگذاشتن بندگی میکردن در پیش چشمش بله میدید بله میگفت مرا برور از اینجا اگر تو فرزند باشی مرا برور میگفتم خیلی نمیشد با مثل کودک بودن رو فریب کردن در کار دکترها میگفتن که تیم سلام خیلی است چیکار کنم میگفتن که تو خواهد کنید و میگذارد مثال معلمه عزیز همراهشون خوب بودن مایرا میسوی و هم شفا شد برآمد مثال با گفتم من اینو شفا یگان مایده زیغ نشم انشالله خدا خواهد نازم بشی نگفت وای بیبی تا خواب دیدیزم میگفتم خدا رحمتی بیبی برو میگفتم این همش فکرانیت است فکر نکن وای نکن تو نمیفهمی میگفتم تلفن میکشتم خدمتی که یک پسر باید برای والدین بکند کردید و
ببینید که این همه اشک‌های شما، این همه گریه‌های شما، ناله‌های شما بی جواب نبود. خدا شنید حرف دل شما رو که مادرتان رو از ورطه مرگ، از چنگال مرگ رها کرد. بله، فقط خدا میگفتم روز شب، چون تکیه با فقط به خدا بود. یک شناس هم گفت که در همان بیمارخانه بیماری‌های سرایتی زرافشان پسر قابل جان ظریف رو دیدم، با اصرار میخواست که با همون حجره که مادرش بستری است بیدروید، ولی دکترها نمیموندند. همین طور بود؟ بله. چی شد؟ بعد از اون که هم خیلی بود، من گفتم باید هنگ من میرفتم اکای اوزار میگفتم اکای اوزار جو التماس من اجازت من درم نزدیک مادرم یک بار ببینم. تمام گفتن که کامل جان ممکن نیست این علاقه من، یعنی که کراسنی زونا میگن اونجا، همون خطی قرمز، خطی بله سرخ، یعنی که خطی خطرناک. اونجا تنها دکترها خودشون میدارن دیگر با یگان کس اجازت نیست. من زبان خط مینویسم، اگر لازم باشد همشه با دوش خود میگیرم. تنها مرا یک بار گذارید که من مادر رو بینم. و دیدن که علاقه نمیتوانم، التماس گفتم که خوش جان تو گفتم در پیش پاتم برم التماس، اگر من یک بار مادر رو بینم تمام، یک بار اقلا اجازت. بعد از اون با شاگردانش گفتن که یک بار برای مادرش رو بیند. همون لحظه دیدم مادر رو، به اشکم آنو خوب بودن، من رو دید و در حیرت موند. تو چه خیلی اینجا آمدی؟ گفتم ممکن نیست. من گفتم من برای تو جان میدیم، من برای تو همه کار رو میکنم، فقط صبر کن، فکری فرزند رو کن، فکری شوهرت رو کن. خلاص با مرور زمان وقتا میگذشت، چه خیلی وقت میگذشت، چی میخوردم، چی کار میکردم، یگان چیز در فکر و خیال هم نبود. چون که بالای این اویلم بیمار شد، بالای این پشتمانم، بالای این باز خالم که تمامی همون گویم که بالای سری ما بودن، همراه ما بودن، همه اونها هم کسل شدن. خلاص یک روز ساعتی 4 سحر بود، 4 سحر بود، زنگ شد در تلفن دستیم. تلفن دستیم همیشه در همون لحظه بالای سرم بود. ساعت 4 سحر زنگ زدن، گفتن خوابی؟ من گفتم نه. خواب نیستی؟ من گفتم نه. چه کرده؟ من گفتم که چه کرده؟ گفتم هیچ. با گفتن نمازتو نخوندی؟ من گفتم از میخیزم میخونم. بعد گفتم شما چه کردید؟ و خواب نیستی؟ گفتن نه خواب نیستم. گفتم همینجا و کپل موندگی هستم، اما بعد یه وقت خوابم نبود. گفتم من گفتم خوره یگان چی فکر نکنی. گفتم مادر جان انشالله همش نقض بشه. نه گفتم خیلی روز گذشت، علاقه روزای بگیم 14 با 15 بوده، 14 با 15 بود. رو به بهبودی بله کم کم علاقه رو به بهبودی اومد، علاقه خوری میکرد. بعد از اون همونجا علاقه اشک ریخت و گریه کرد و گفت که بچه‌م عذاب کشیدی؟ گفتم من گفتم چی عذاب کشیدم؟ من یگان عذاب نکشیدم. تو عذاب کشیدی؟ گفتم من یگان عذاب نکشیدم. گفتم بچه‌م خیلی دویدی. من گفتم یگان جو ندویدم، هر چی که هست این نصیب شما است. هر اون دوره‌ای که تو نبود ما در نصیبش بود که میدی پرید. من تو در سامونه اینترنتی التماس کرده بودم، میدی پرید میگفتن. انا دورو رو یک لحظه بود که گفتن انا دورو فوراً لازم است. تمام داروخانه رو گشتم، تمام داروخانه میدونن که این چیز بنهایت کمی افتاد. تو حتی از مسکو با من غریب بچه‌ها با ما همه اونها من میندور هستم که زنگ زدن گفتن که اکا جان فهمیدیم مادرتون بیمار است، همین دارو حاضر. گفتم و هم میریم میبینیم شما در کدام نفر که میرود روان میکنیم. با من فوری لازم بود که من همگی 5 دونه
5 дона 10 تا мо ба лозим буд 10 дона ва 5 таша дар беморхонаи якум советский ёфтам аз як рафиқам ёфтам гуфт ки ҳамина истифода бурдан гир худо хоҳад гуфт бо мебиёяд дар ҳамон Москвам нест дар ҳамон як шаҳри калон Москов дар Екатеринбург буд тамоми ҷо ва хулас ин дар ҳамон фирмае ки истеҳсол мекунад инро пешакӣ фармоиш мекунед баъд оварда ба хонаатон дар ҳамон Москва вай мекардам ман гуфтам намешавад бисёр як гӯем ки лаҳзаи вазӣ буд бузурги модар бузурги худованда бинед ки ҳамон чиз ба ман аз хуҷанд занг задан аз дорухонаи хуҷанд занг задан гуфтанд ки акаҷон мо фаҳмидем ки ҳамин чиз шумо дар кор ин мидиплет ҳам ба намуди таблетка мешавад ҳам ба намуди укол ба мо уколаш лозим буд ман гуфтам илтимос гуфтам 10 донаи дигар ба ман равон кунед бигзор зиёдатиам бошад 10 дона мондагӣ гуфт ман гуфтам ҳамаша ба ман равон кунед он духтур гуфт ки ин вай аст бас аз кифоят ман гуфтам монед ба кадоме ки дар кор шояд ҳамонҷо истифода бурдан гиред хулас дар ҳамонҷо аллакай ашк рехтану вай кардан ки бачам барака ёби қарзи фарзандита иҷро кард ман гуфтам аввал ман ягон кор накардам баъд аз он бо рӯзи иди хурмо буд аллакай вай табрик кардану боз дар ҳамонҷо дар вай берам равон кардам ман гуфтанд ки бачаҷон гуфтанд дар ҳақиқатан мард ман гуфтам ки чи шумо чи падарам то вақте ки ҳастам донед ки дар паҳлӯятон як фарзанде доред ки ба ору номус аст як сутуне доред ки ҳамеша дуогӯи шумоаст ҳамеша дар хизмати шумоаст лаҳзаҳои аҷибаш ҳам буд ки вақти хӯрокхӯрӣ ба гуфтам ки чизе ки чи нӯшу неъмате ки дилат мекашад ман барои ту меёбам ту фақат фармон де тамом як вақт хост вай бургер биёр гуфт як саҳар гуфт ки бургер биёр баъд гуфтам овай мумкин аст ба ту гуфт ки ман бисёртар амиқи ин вай дорам хислат дорам ки вақтҳои холигӣ ёбам бисёртар ҳамроҳи модарам ҳастам занг мезанам модарамро мегирам ягон ҷо мерем вай ё хӯром мисол хӯроки шом ё ки нисфи рӯзӣ ё ки умуман як вақте ки холӣ ёфтам ҳангом модарамро мегираму мегӯям рафтем ягон ҷо мешинем дукаса вай як абед мекунем ё ки ягон хӯрок мехӯрем баъд ман марказ бисёртар меовардам барои бургер хӯрдан бисёр дӯст медошт бургер баъд аз он гуфтам бургер мехоҳӣ гуфт ки ҳаво ҳамон бургере ки дар назди корхонаат аст ана вай биёр диламам хеле кашидааст баъд духтурашро майли гуфтам мебиёрам баъд дара ба акаи озарҷон занг задам гуфтам акаи озарҷон аллакай рӯ ба бебодӣ буд аллакай тамом иҷоза буд баъд акаи озарро занг задам гуфтам акаи озарҷон ҳамаи хел гуфтадем баъд касам хандидан гуфтанд ки чизе ки дилаш мехоҳад биги биё ҳамаш якум дараҷа дар дасти худованд аст дуюм дараҷа ана ҳамун духтурҳо ҳастанд ки ҳар он чӣ ки аз дасташон ба ёд мекунанд комилҷон шумо гуфтед ки модаратон дархост кард бургер биёр гуфт ва ҳамон бургерҳои ҷои корат ҷои кори шумо дар куҷо аст ман ҳамагон медонанд ки ғайр аз анамин санъаткориам ва дар ғайр аз санъаткориам боз дар яке аз ширкатҳои хусусӣ ва Вило Мобайл кори фаъолият мекунам ва ин орзуи ман буд ман аллакай 10 сол мешавад зиёда аз 10 сол мешавад ки ман дар ҳамонҷо кор фаъолият мекунам чӣ вазифа доред онҷо менеҷери шӯъбаи арзишгоят ҳастам шӯъбаи аз ҳама душвор бале шӯъбаи диги ба ман писанд аст дӯст ҳар он чӣ ки бовар кунед акаи орзуҷон ман як шахсияти шикоят мекунанд бештар мардум не худо ва шукр ки ҳозир арзу шикоятҳошон кам аст чун кам аст яъне кам ҳам бошад дар кадом хусусанд арзу шикоятҳо онҷо бисёртар ҳар масъала мебиёд мисол арзи шикоят нисбати ягон муштарӣ мешавад арзи шикоят мисол нисбати ягон мешавад ҳолатое ки ин техника аз нуқсонҳои мисол аз кор мемонанд мутахассисони мо дар рафта иваз мекунанд
بسیارا میبیان مثلا مبلغ‌های کلان و میکنن که دیتالیزاسی تلفن دیگر کس رو اویلام رو تید مثلا یا که از همون نغزیدم یا که از میگه کجا خشمو مرد هستید مثلا شما خیلی مردید که میفهم همه زن شونده ما هوا چخ کنیم ما میگم من یک خصلت دارم یک خصلتی تا اینجوری من 10 سال شد من کار فعالیت میکنم در پیش خود همین گونه خصلت مونده هستم نمیخواهم که سری پدرم در همین کارخانه خم شود و سری رهبریت چی از پشتی من این کار جنایت است من دوره اپراتوری رو از سر گذراندم اونجا همین گونه است اول مکتب رو تحصیل مکتب یک رو تحصیل میکردم جواب میدادم بعد از اون با شعبه مشتریان گذراندم کار دشوار است نه اپراتوری هر نوع آدم‌ها زنگ میزنند بعضی هوبی بوده تو زنگ میزنند توخت میکنید کار هم نیست بله توخت مثلا کسی اگر دروش دغال حرف میزنه شما توخت میکردم توخت میکرد چونکه با ما اجازه نیست ما تلفن رو خاموش کنیم اینا فکر میکنم تا آخر باید گوش میکنیم تا اون دمی که مشتری خودش تلفن رو خاموش کند تا بعد از اون با شعبه مشتریان رو گذراندم چند سال اونجا کار کردم بعد از اون من علاقه تا 2 سال قریب میشود که در شعبه ارزشگاهی که جایی که میخواستم خودم همین با مشتریان مثال وای نزدیکتر بله آخرین سرودی که سرای داد همراه پدر بسیار سرود زیبا است نیم تنان پدرم زنگ زده گفتم که بچه‌م یک سرود میکنیم هر دومون گفتم خوش چه خیلی باشه گفتم که میری نزدی وای با یگون شاعر نیم تنان راحتی جان انا می بعد سرود میابی گفتم مایلش داده جان تمام یگون مشکلی نیست بعد از اون همراه استادم گویم همراه یک شخصیتی که همیشه در پهلوی ما هستن استاد خیرالدین سعید که آهنگی همین نفر است ما رفتیم نزدیک استاد خیراندیش بعد از اون گفتیم که همین گونه سرود لازم است در موضوع سرود رو پیشنهاد کردیم گفتن اینا کی میخواند با من گفتم من همراه پدرم بعد گفتن چه خیلی یک شوخی کرده گفتن چه این نیم تنان در 2 کس میرسد یک تکنیم نمی من گفتم میشه استاد من خیلی گفتن شد مینویسم بعد از اون زنگ میزنم اومده یک میبینید خلاص بعد از چند روز استاد زنگ زد گفتن که سرود تیار است من سرود رو گرفتم با پدر پیشنهاد کردم روان کردم یک بار از نظر گذراندم گفتن سرود بهترین مقصد این سرود همون بود که دنیا گذران است عمری آدم گذران است همه باید یک لحظه ای که است شکرانه باید کرد کی میداند ما امروز هستیم پگاه نیستیم درست دوستانی عزیز خداحافظی میکنیم اینجا من سپاس میگویم با کامیل جان که دعوت ما رو پذیرفته و برنامه نگفته ها آمد برایش برای کار و روزهای خوب و خوش و خاطرمان رو تمنا میکنیم خداحافظ دوستانی عزیز سلامت باشید تشکر زیاد